esilwelayo umhlaba. Wenzwa yini lokho? That's why last week uma ngikhuluma nawe Maphumulo ngithi iba emotional lento lena ngoba into yomhlaba nento yama rights nento ye freedom charter ne constitution iyangwadisa man, ingizwisa ubuhlungu ngoba it's a copy and paste. Umsholozi yena uthi 2/3 majority sikwazi ukuthi sikucule yonke into eyenzakalayo sibuyisele back yithi. So lokhu bekhuluma ngamapolice ANC 30 years yadlula kuthiwa hayi hey sibhizi ngalokhu hey sizobuyisela lokhu hey ilentoza yini le yaseMpumalanga leya what National Park sizayithengisa sinibuyisele yona sinikeze umuntu omnyama i10% nani umuntu omnyama usahlezi phezulu kwa90%. Umlungu usase ku 10%. Uyaona 90% yonke umlungu. Thina sihlezi nje asinalutho. Kungani and why don't we get to the point and in frustration yokuthi one day si understand and ngiyajabula ngoba unkosikazi uyavuma vele ukuthi uzoyivotela MK. Why don't we all as men and MK men sibafundise ukuthi imvumo yethu singamadoda singabobaba bemizi ukuthi le 2/3 majority is not about the politics. Ilento abantu abangaunderstand. I think kufanele ukuthi sicale lapho. Akusi politics Maphumulo. Batshontsha bathatha umhlaba wethu. Ngakutshela istory sami Maphumulo yasazi ukuthi ngathenga umhlaba nge400,000 rand. Kungani kufanele ukuthi ngikhiphe imali yami ngumuntu omnyama ngithenga iplot yomlungu ye400,000. Ngibhilide futhi khona lapho ngakhe umuzi wami kuyo. Uma sengasebenzi kusasa ibhanka libuye. Lithi hayi Godide esiyachitha baba siyayithengisa. Uthola ukuthi after 10 years sengibhadale ini the whole 1 or 2 million rand yebond. Bengisevali ngeweekend ngizocicela istory Maphumulo. Angazi ukuthi bayakwazi ukuthi bamamele abantu abasewindweni. Besenza iTombstone bengigcoke iregalia yami. Baningi kodwa ene ngikutshelile futhi ukuthi ngizohlangana nama comrade. Umbuzo abanawo ukuthi wena Ntuli usukela eValley una 22 years una 43 years manje wenzeni ukucuku empilweni yakho? Ngithi mina nginendlu ye double story kodwa ke iproblem yini ibond. Ibhlungu ngathenga umhlaba nge500,000 rand. Ibhlungu kodwa ke ngalezo ikhathi besibalekela ini lezi zinto zokuthi amapolitiki waselokishini nani kwashawacima siyosebenza sikhule. Umuntu omnyama uhluleka ngani ukuthi sithi sisonke siyinsundu sifollowe umuntu oyedwa siyeke lo AFP ini EFF ya khona lokho ya support umuntu oyedwa esaziyo ukuthi iphilosopher. Ngimbiza mina ngomprofito iphilosopher Ncamalala. Sibuyela kuye sithi sonke sivotela umuntu oyedwa Ncamalala. Siwine izwe lethu bese sibake namapolitiki wethu nama cultural politics sibedwa eceleni. Sihlulwa yini ukuthi sikwenze lokho? Manje kubuya le COVID yodoti. Ngithole iSMS namhlanje ukuthi kune o vaccine what ekufanele ukuthi sibathathe.
yiyo le ngihlalise phansi ukuthi ngikwazi ukuthi ngizivulele ibhizinisi yami ngikwazi ukuthi ngiphile vaccine iyabuya futhi sihluleka kuphi bafowethu ukuthi sibuyeleni nje emuva kancane nje sifake ireverse siyopaka siyokhulumisana njengensundu sithi yebo uNcamalala siyazi ukuthi ideology yakhe ikuphi kodwa thina singabanye abantwana bakhe abancane siyomsupporta kuphi kule ideology yakhe eshodayo angifuni ukuya kade kodwa ingizwisa ubuhlungu Mhlongo ingiphatha kabuhlungu nokuthi abantu abaningi abakwazi ukubona nokuthi nezikolo namanzi municipality uMaphumulo ngamtshela ngezibhedlela ngamthumelela amavidiyo wami nani kubuhlungu uma ngiyodonsa ngibuyele ekhaya emuva eDlenko eNyanyathu eNewcastle ngiyobuka khona la kuphilwa khona ukuthi kunjani namhlanje bekunjani ngesikhathi sikaNcamalala namhlanje sila sisonke kubuhlungu sekufanele ukuthi manje ungene emotweni ugijimisana nezibhamu akufanele ukuthi siphile leyo mpilo ngoba savotela ifreedom sayithola kodwa sayithola na idemocracy kungakho ku video yami engayifaka kule yelentoze ye TikTok ngathi mina abantu abaningi uma bemamela ukuthi ifreedom nedemocracy yahluka idemocracy inani eliningi that's a 2/3 majority kusho ukuthi uma sivotele iMK singene nge 2/3 that means only one thing uma sithi Maphumulo sikunikeza ibusiness forum yakho yokuthi ulungise imigwaco elungise yonke futhi akunamoya lapha yana akuna spirit esithile namadlozi nani lutho siyenza iyenzakale manje sekufanele ukuthi senzeni siyoncumula phansi Mhlongo siyobiza abantu abalele siyobacela amandla ukuthi namhlanje sila sinje kubuhlungu angicabanga ukuthi kunabantu abafila the way thina sifila ngakhona uma singena kuma life umoya ube as deep as mine is okwamanje umsholozi angicabanga and it's not because ngamazulu it's because of one thing sine vision eyodwa sifuna ukuthi siphumelele kungabi umuntu oyedwa kungabi government eyodwa ngiyaxolisa bakithi ngithatha isikhathi manje bengithe ngizophawula nje kabili kathathu kodwa my son is now the first year ku varsity bengapreparanga ukuthi ngizombhadalela itransport yakhe ye 4,000 rand kubuhlungu bekufanele ukuthi kahle uhlala kuphi evarsity mara ngoba ke azange kwenzeke lokho sekufanele ukuthi manje ngibhadala i4,000 rand ye transport ngimtholela ama license umntanami sengibhizi ngakho khona lokho sesiya foster kahle ukuthi siphile uyangithola Mhlongo so ithanda ukuthi ibe bucayi ukuthi sifundise abantu bakwagogo ukuthi yes bona badlile basadla namanje kodwa thina sifuna ukuthi sidle sibedwa sifuna ukuthi sifundise nabantu ukuthi nakusasa uma siyovota for that majority nakhuya
ngiyolivala khona lapho nje, kodwa kula ngime khona ukuthi iy'nkinga zethu bafowethu ziningi, and nokuthi bazosithusela bayenzeni abantu bawagogo ngeke kusebenza, ngeke impela kusebenza. Ithi ngiyolivala mhlobo, ngiyaxolisa abantu bakithi bese ngiyi-emotional kakhulu. Ithi ngiyolivala. Baba sihlale sikulalela nje, kubi.